cha kon dia ner gon dia de konten roj mi bi cha me ko ba berbo ka jenda ndaro gor bro itino agenda nyam dun warga ga mi cha gor ji Eastern Jikane Community Association for Peace and Development warga mate mu goro balaten rewda da dun madjilwa ko den cha walat ka wonta de mi chek chek bo de tum ni charten kada woto no goro writing don man nyam wargan cha gor Eastern Jikane Community Association for Peace and Development tege tiji kan ko mbinten la tiji kan ko gor ko ku ngare ko no goro ba kunye ci o panya warga lede law ci jojo go bat be won ko ba kun ba to nu wide biya kula ling yendial yenne tin warande ke Ethiopia ko ko e concern warga am ka be kan ling bo kan ji Eastern Jikane Community Association for Peace and Development warga mu be arga ke ke brara ke donc be kan charen be kan gor be kan matten bo ko kunde nyal ci ta ing to buñ ci na bi lo kwen bo ko ni je men ci kan gor ko to ngade ga ci kan wo madji kan nyam wa ku malaka ne chop ka gambel region Ethiopia warga wo kam maktab reyrak gambel indeed ka gambel region Ethiopia gor kan wechang changa walga pay badak ke 2026 mulur warga ye kane kam ngari dial chong kan wari dial tente ke Ethiopia ner malga ken nyam en madji kan nyam wa ka kwich malaka kan shop re Ethiopia yat ke jepin ko yat ke jepin ke kwich ko benyin mala ning shop kan tin choy kanat lat re wini dial tenten nuare ke tenten nuare ke Jikane dial tin re Ethiopia alawo jikan wa pigelet ke chiang shop kan ku malga kan ten choy kanat re Ethiopia ka ba jam ponyo mone ci muktabam dol ke chanka wal ka pay badak ke ron 2026 ke kui changni dial tin jak ke non ke rik kana tel chop ke Ethiopia min chamat pin bon dini kwardori kana ji charitin chidol no tele ngar nyet ke ngar men ke ngar dol kana dolu duel gorga ba ngar Ethiopia ke liu mi rewde tele ram ba lur ka ngar raw ke bul ke airport Addis kan airport Gambel brandu ke ne kun lor ke airport ka much ke flower biya ga ka mugwa e ci mo ngar ke raw ke airport diodien chan nat ke ran gor baran lor mu be gwad mu dong ke raw ngare ke no kun derek Gambel neitin balur karaw e kume kana rami chalar ke kaneitin raw ketin chalar hukume ke airport kana reyrek Gambel to ne ka Addis Jimma Awasa Metu Mizan Gambel ameni wi tin kan shoot kin kwen re Ethiopia chagor benat ngarten law to na wi dial ga Ethiopia ke lo chagor bran ngarten cheng ti university tini wa chagor bungarten lerama we ka dor nuari dial tin cheng ke Ethiopia ko mu yen
ngar ba ye teach e kuma ko ngot ngare tin cha nok tin ba ngar wini tin ching nuare ke jikain tin reira gambel kana waradane nuar dundial ngar ke je yoni ala fundraising kani kan balato mo chen bulo wolong sa time di chen nang so no mini ni ngada warga cha gor se cha jojo gwa ci kono linga men cha gor ramen ci taintin Thomas tu tong yi I'm very sure Thomas tu tong yi tay de o jen tain ko warga meno an kwaje duop me ko ken ji kan lare war ngade maktaw me yet kan ping ko kuiring ni nyin mala nyin shop kan ten choy ko nore kan yadu ping ka to ala tide man nyam de tide da o ari ten choy ko nore cha jig rek karo ade jen ngare kan kala ring nore to ka Ethiopia anta meten jeng nore ko an kan yimnen gor yen warga ka ganga nuare ko run badak run diok kam gambel distance metiga 30 kilometers tan warga mi shiga no mi sha gor mi shamenen ke yeni yap ge pin ko kwiring ten jeng nuare mani shi wala mo roy to dano mo do ganga nuare ke dich la kon boy jena ka kel ge chang mi chi mis kalara bi yingien tana drand ni gnin mi chagi jene ji ko tel la nyon la tini gnin dang dog da do ci turbil je ko mi ci convoy mi ci mis mané de jot liwka ko mi ci convoy let brand yigli ana ma jala rek rodam jen ci ajega la rek matel warga mi ci am goro go queen te quire gana mano man do dien no reka ka dis pen ke jur tenni ci am don de address ko de yendol go kuma dis de yen gor warga de yen gor kuma gambel da de na wot rol ke mel lari ko ni long mi te ka nuari ki te ka buñ lo ko ka belien te mi ci am gorte ko yen le dien ko queen war di alante ka tante ke Ethiopia jen queen kamrar ko yeri ken ken ci am shop dien ken ñu mal ga bi akalat tele mi ci menen mi ci am gor ko kuma jen ne ngay ka warga dun tam jen mo ko la rek ni chio do mo point de gorade kusin ma ko goro be alele ke ngade Israel jikeng katen war development association teten ko le jinyo bi no war ko ken ci Ethiopia ke ko la wodi I don't know gore je body yen make very clear alan gweje na me ci char yin jogo yegatit ko riudan ko no reten politician ga gambel ci ga wudu tanya ne kwar ci ko no kwar la warda ne gare odi oje ci gwarbo gar wud go bo mi ci kon rueje la grazmaj ke Ethiopia ngay kan ngod Ethiopia gwa ngay di oje ngay ngod Ethiopia gwa ono meteg loy du ba mi felle go mangaro di desta du di galatu ono tik ga chong kudu na chafaro ku ngutedi tele mo penni ji jago constitution ke Ethiopia no dio je o ngai kene dio je che de bo mo de kana ngai ban me plan me chebaka ye be ka ber starting from madamito reason gor ka warga mo wochin war bungar ke Ethiopia ka je be ka ber tela kwarber ko bar ci kan ngaji nuari riudien ten politician nuari riudien pelen daga to be honest I'm sorry to say bayi glar no du monsieur lu naro de nete warga mo gorde de glar ye right tije ngare changar me changi te ne riro de nakte te ke chari kan ga kan nuari kan ngare mushal ye ja bole do ga ton ko na yotu wan ko rundi ala gangana te mi ci kan yar o na raw ker ko dum la rek no ci yen ngunan ye ka disaba te security very strong mu ko nit ñi dinu war ba yen ba te ngoda dis ngunan ye tino yen ya gambel le ñone ngade
me weji jega roi ke mane ngade berte nyan mutel security solution ni shang ba wodo ne biena kam ni ngak chong kama yen le ding chang chop kan ni culture o kan ni chop yen ci me cha dolu motor ken kap chong ko kwi wunjele nyan te kwi ra te pen na chang wi bien class stop no progress ko te gane ti lok ngade yen me dan che ko la ri cho la nuori kana ber la nuori chirge tudi did me mete nyur ga me cha bor pe nyara motot ku ran la kap ko gor ko ram je pin charo do bije jen ta nuori la nuori won ber ke pujo bu ken ram pin ba enemies ko ma lel ga mo waje mo wona ne changa ji nuori ke Ethiopia kan ren changa je la ji gambel ga ko ku culture ga me university ne wadan ku dolu graduate ke ngarna kan nuori la ngara ko kan university ne recall in the card is book ne nien bol ten doinge nuori te wona ko federal police ne men nga garma kala kya ne de doy ngad ne defense force doinge no bul nuori ad saba lar ni jimala pung nuori don doñi veru wara doinge no bul nuori no mo cha lok ber jen wuta na mena warga kam ne je kuwar katama gambela katama I'm very sure chokulo jo wori jong ne nuoro kuni ya bakule shi kusin mu baka ka nuori niko ne ne cha wo ke Ethiopia ke lu shi nuoro bangar woni ke mizan na wasa widial ana gwa kan mention ke Ethiopia a changa kun mu po de ke changa padu mu le ka bi ne ka cho chokule me warga mu gwarga ne gwarje ne ti pel wal ne te ne te warga ma de yena gor nuor mi che jien ka gambel jo ka disawa cho ka wasa Ethiopia wi chinga ka wasa ka ngode a wasa din go pen ngar ka wasa mi ci kum mi kan kuma wasa ka pen ngar ko la woni jen wo be warga ba warga ko gor ba ko gor kuma wasa ne nation warje la ran nuor ko la kan nyenyi ke ci chafaru ko bna ko la parga ber kan nuor ci kel anyog raw ngi na raw we jam re ngai kon won we dan mu pot go kun bna raw another ngai kene mi cha kun no we dun yen jipe mo dorun kele la wen ga karaw na wuna raw ka wan karaw man kon ci kon bu me de ber ko kon war ci kon culture to gol mu la re wo ci na ben na la rew ji ra ga ben mu la re tan ni no mo dum mi ga yene di ko ken ku ma ga mbel dum mi ci on ne bodra mu dak pele mi ci loy de dit que tribalism ka to ko ga ni di tele mi char kana na mo ngade mu go long de use o ne di ngare re ak do mal me dem insecurity ga mbel de ko farab ga je de ga je ke media de ñu ci ne wejete ga mal cang mu tele mal ga cang kan ngare te ga mi sha la gat lig mu la do li ja ngara na nen mandana mi de support ne je cang media ci media coverage je ko ga no ngara kana mo mi cha je media coverage men ga ber men ga ma jang de kan len de na ngara football de kan ngara ngara cang mu go mende na ko raw mi ci jen mi ci kay grar ko do ban de na ngara de jong ke le jenen ta de la raw ngara de alki Ethiopia ike changar ce me don wot mi beni namo meni jin gato yi ngutu den ci leer ko kuma ji tañi di warga telo do man ngara di alki Ethiopia ke le chon pora no kunde we ka caption what does it mean meni kuma gambela mu ci kan ngaro ka gambel bi garaw bi malishan te de safara bi kan la jeg ba na kan ga bi kan ko gang ba ken fon bi mi jikan wajibtan anyo kon dolten doñ ko bol mu jikan doñ kien men de la yen dolten doñ ko bol mena la ke jene yen mo jero ke license bi ale la ban ke bi ala Nord Cultural Youth ko mun ton ga dial bi ale la association bay moy ke license culture and tourism bi ata ka wargan te legal document bi ata connection ke band ko ken Ethiopia chang lu wira de yenuten ko organize ko do mut ke ala no warde ne te didinte ni ci guru ke ci ga bab yaay ke nga ga cer ber tele ke dor mu te ke du den ku yen ber da ñir kana longo ngay kana ka nga je ke ngay neeru no re do me tawa gambel ngay je karkel kene to ko me dan cha kon misleader amalet ga kel ka maktab ku ken gar recruit de la ne wo gadul goro ko le ñu regreten en criteria la na recruit ke je ratio la lat ko
o ga de nyuru no zone gede a nyo zone ma jang zone Gambela katama gede ne de pas mak non ka ngane pek den bay calculer bay doy ke ratio jenta la lat ke ko no no cho muslini je bar ne ya kwala ne ya lel ne je ka number of schools ko nge je di school number duel goro parent war zone kana ma nyo zone but rei duel goro nyo zone di gadu gen ngwandi ke je class kan war zone di gadu kudara wuje ko nge je di mo lele je ke ratio la student ratio number ratio bu gan war bu ngwan lo ko no no che strategy che change che we ba lel ke duel goro ke quantity of schools ke duel goro to ke na duel goro chwaran misli ni no no mo yi to e criteria mo to therefore chwara we dien we ne ndo wan mu gira mi ci yenda mi ci bara propose je no kuma e ba kwar ngai jera material cire ko kwar afrika ida ne shi la rechan yen ne ichi european ichi kana appreciate ngai je chan mo che betray ramu ko appreciate the guanter ni chang ni rammo me guanter chang gan mo da ku yeke therefore all in all che wo long ni me shi orga me detail ko je ga long shi mo go yene to no mi shi yen gore je biana brief kami yen goro ni ci ngodo te pe ci wagatul ci jin jirama ca gor warga jin kwar kan ti baga gambel warga mi shi detail de go ko ngay je gwar je jibi ko lo gwar klil bi klil ko lo jien ba gwar klil ko ken ke Ethiopia ko yo nguchin wari joy ke Ethiopia ala chongana bolken jen reason no rig di altin yene de gor warga bo kuidun ka kayit mi yen wara ngaja kayit warga dun de yen gwar nor be resep zone ci ende gwar je gambel katam ko yen wakal be resep nor de yen warga kon gwar be resep zone dun nor de gra ko lo jien da ko lo gwar klil o warga me jogo yote de gore the last Monday katubla ngade mo do diene edung ngar ngade dol lo ko den chawla ko wonto dol chawla ko wonto dol mo go badan na me che kon to mitar la cha ko yen wari chwaro ataye yen chiro jegala ji Ethiopia ngaije dudun je yela ne dundul li dol mi ci ne te kon ne ngwane ne de kon mi ci nyurten number di dan mo ko ro pon do ran lenti 20 ke Gambela press ex ngade press secretariat page dan de ko ya almost mi ko yen ci yene di kuddi ka conference wi yen ladde dun community ga kon no nan religion a part of community organization association dun community ga very sure ci anyu malaka ni chop ci aka address o ba ngaji ti yen ke mille yen re community ku yen participate ke chang chop ni chang malga ba ngai through media chu bi yen wa dollar bi aru nu kwat memmas ngad men ni ti pastor ti ngai ke la ba media inform me cha yin kun record bi yen woro chang gor ba yen ngai ke Ethiopia ke yen ngane o cha ngaji what is your contribution ke Gambela development kana ngadi kana social affairs ten to re wo cha contribution do nur ba ngai yen cha bor bi media bi media coverage bi na jek men rather ji noir zone dama cha media coverage mu gwa che je la je ti no mo chwa guri je mi yen ke yen ni ci gwar yen dia in pastor ko ne na miam bi warga la gwar de yen gwar media Gambel television jaten o bi ana te ka ngade jaten di yen ka invite de ko wo de la dien de woni changano ne de different idea ngade differences ni ke yeten de ne yelingo ngula contribution dun jena mo goro mo de lar ke tamat